Naše emocije, a ne razum, u svakom trenutku određuju naše ponašanje. Mi prikrivamo emocionalnu pozadinu na kojoj zasnivamo naše argumente kada tvrdimo da se ponašamo racionalno. Pratite Akademac i danas vas pozivamo više nego inače za posebnu pažnju. Od emocija smo stvoreni, emocije nas grade, ali nas i nazaduju, da tako pojednostavljeno kažemo. Pa kako onda zadržati taj balans? Kako ne upasti u takozvani emocionalni roller coaster, a opet ne biti, kako mi mladi kažemo, ravan? Pozdrav za našeg današnjeg gosta, psihologa Aleksandra Šibula, kao i za naše kolege studente. Dobrodošli. Dobro vas našli. Pitanje za sve. Šta za vas zapravo znače emocije, a da to nisu samo definicije iz literature? Peđa, možeš li nam ti odgovoriti na to pitanje? Ja mislim pre svega da emocije ne možemo da definišemo nekom univerzalnom definicijom, zato što mislim da emocije zavise od osobe do osobe. Svako rezonuje neke životne trenutke na različite načine i samim tim reaguje emocionalno. Da li će to biti tuga, bes ili ljubav ili bilo koja emocija. Ja mislim da emocija je ono što nas razlikuje od ostatka živih organizama kao što su životinje i biljke, što baš ljudi zbog toga što imaju emocije su posebni i to je vrlo delikatna stvar, tako da emocije ne mogu dati neku generalnu definiciju šta su zapravo emocije. Za mene definicija emocija koja nije iz literature jeste to da je za mene emocija povod za rad na sebi. Zato što pre svega mi kada se izložimo širokom spektru emocija koje se nalaze u nama, svaka ta emocija u nama budi i donosi određenu poruku. I mi kada se izložimo toj lepezi emocija, svaka od njih nosi određene kodirane poruke koje bismo mi zapravo trebali iz našeg nesvesnog uma da šifrujemo. Tako da, eto, emocije su za mene svakako povod za istraživanje. Hvala ti puno. Da li biste se složili sa kolegama? Ja se jedino ne bi složio sa kolegom što je rekao da životinje nemaju emocije. Pre svega za mene emocije predstavljaju osjećanje kojima trebamo u potpunosti da se prepustimo i da im verujemo. Da bi one doprinele kvalitetu života, mi njih treba da priznamo da one uopšte postoje i jednostavno da naučimo da se njima upravljamo, a to je u suštini emotivna pismenost, odnosno emotivna inteligencija. Aleksandre, da li su kolege pogodile, odnosno tačno rekle definiciju emocije i u kojoj meri su uopšte emocije bitne za nas i kako prebroditi taj emocionalni roller coaster? Da, mislim da svako od vas, drage mlade kolege, su jako lepo rekle i opisale šta jesu emocije. Emocije su jedan bazični moment u našem postojanju. Kada bismo sklonili emocije, mi bismo postali ljudi koji ne bi mogli da komuniciraju. To što mnoge komunikacije se dešava zahvaljujući emocijama kroz neverbalnu komunikaciju. Sa druge strane, ne bismo se ni privukli. Ne bi bilo emocionalnog attachmenta da nam se neko dopadne. Ne bismo pobegli od zveri koje nas napada. Jedna od emocija koja je ugrađena je strah od gubitka podloge, strah od visine, strah od zmije. Beba nema nikakvog iskustva, a reaguje refleksno. Znači, jedan set emocije je ugrađen u našem limbičkom sistemu, u tom starom mozgu koji je star nekoliko miliona godina. A onda smo dobili i kapu, veliki mozak. I sada počinje čitava borba između velikog mozga, koji hoće da bude razuman, i emocija. I tu kreće roller coaster. Hvala. Sada ovako jedno pitanje za tebe, Anja. Šta izdvajaš kao najveći izazov kada su emocije usmerene prema tebi samoj, a šta kada su usmerene prema drugima? Kada su emocije usmerene prema meni samoj, za mene je najveći izazov da je ne potisnem. Zato što je upravo to što ono što servira moderna kultura danas i što se nama servira kroz lekove koje nam kažu za spavanje, na primjer, potisnite emociju. Ili kroz to da muškarci ne smeju da plaču, kroz to da devojčice ne smeju da budu besne ili ljute. Tako da za mene je najveći izazov da ne potisnem emociju, jer ona sa sobom nosi poruku koju ja treba da dešifrujem. A opet sa druge strane, kada su u pitanju drugi ljudi, mislim da je najveći izazov za mene da prepoznam tuđe emocije i da prepoznam svoje emocije prilikom čitanja tuđih emocija, da ne zanemarim sebe prilikom obraćanja pažnje na druge. Hvala ti. Da li se vi slažete sa mišljenjem vaše koleginice? Da, u potpuno se slažem da emocije ne treba zanemariti i da ne treba potiskivati emocije, jer kad tad to će doći na naplatu. I da, što ste rekli koleginice, da lekovi nisu
dobri za potiskivanje emocija. Evo, kolega hoće da kaže nešto. Ja sam hteo da kažem samo da nije u redu potiskivati emocije, nije u redu biti sebičan na takav način, zato što vrlo lako ti štetiš sebi i vrlo lako sebe dovodiš u poremećaj, naravno, psihički poremećaj, odnosno depresiju. Apropo onoga što ste rekli, istraživanje je pokazalo da čovek za svoj uspeh duguje upravo 80% toj emocionalnoj inteligenciji, dok svega 20% je zastupljena ta racionalna inteligencija. Kako spojiti te dve, odnosno da budu zastupljene i jedna i druga? Znate šta, ako se rodite sa IQ-om 80, ne vredi nam apsolutno emocionalna inteligencija, vi ne možete postići ništa. Tako da, jednostavno, bazična inteligencija je jedan potreban start i ako bazično ste prosječne inteligencije, vi imate šanse i sposobnosti da naučite da emocionalno, pravilno reagujete u odnosu na svoje doživlje, stvarnosti i na okolinu. Gde to učimo? Učimo reakcijama svojih roditelja. Oni nam to pokazuju. Krajnosti su da roditelji svojom strogoćom nam unište naše emocionalne reagovanja i da mi postanemo emocionalno tupi kao jedna prazna tabla na kojoj niko ne može ništa da ni zabeleži ni da pročita. A sa druge strane su porodice koje stavljaju akcenat na emocijama, da mi postajemo preosetljivi i da razmišljamo o svakom svom emocionalnom i emotivnom pokretu. Jedna sredina je ravnoteža između razum i osjećajnost. Ako uspostavimo tu lepu simfoniju između jednog i drugog, dobit ćemo jednu umnu, srdečnu mudrost koja će nas lepo voditi kroz život. Naučit ćemo da kontrolišemo emocije. Mlad čovjek ih teško kontroliše. Mlad čovjek je vrlo dinamičan, sklon riziku, ne zna za strah. Američki vojnici imaju 18-19 godina. Zašto ih biraju tako? Pa zato što mogu da ih bace u vatru, da pritom ne razmišljaju o posljedicama. Ajde vi to radite s nekim koji ima 27. Nećete moći jer je već naučio gde može da ide i koje su njegove granice i emocije straha mu omogućuju da opstaje. Strah je dobra emocija ako nam je prijatelj. Ako nam je neprijatelj, onda imamo problem. U kojoj meri ste vi naučili da kontrolišete vaše emocije? Ja sam naučio da kontrolišem svoje emocije tako što ja gledam realno na neke životne stvari. Ako je neko, na primjer, ne daj Bože, preminuo, ja sagledam realnu situaciju. To se kad tad moglo desiti. Sagledaš sve ono što je dobro ostalo iza te osobe. Neću se prepustiti tom. Naravno ću ja biti tužan u tom trenutku i plakaću, ali neću sad narednih godinu dana da plačem i na taj način da sebe uništavam i da uništavam sve ljude oko sebe tako što ću unositi to. Isto tako naučio sam da kontrolišem svoj bes. Ranije sam bio vrlo impulsivan. Znači, planem u trenutku, ponesem trenutak, kažem mi što mislim i što ne mislim. Sada, na primjer, 3 puta promislim pre nego što ću nešto reći, ali to ja mislim dolazi sa zrelošću, zar ne? Kada smo bili mlađi, impulsivni i sad me je nekako to sve prošlo, tako da sad, na primjer, prvo dobro razmislim, neću na prvu reći sve što mislim, jer znam da ću se posle pokajati. Tako da, eto, na primjer, ja sam izgradio taj prag tolerancije na dosta stvari i tako sam naučio sebe da budem otporniji i na emocije, i na bes, i na ljutnju, i na tugu, i na sve što emocije čine zapravo. Ja bih se samo nadovezao. Bes traje 3 minuta i ja mislim 30 i nešto sekundi. Znači, taj prvi pik, tad ga ne možemo kontrolisati, ali tada možemo otići i reći sebi to će proći za par minuta, onda ću nešto dalje reagovati. Znači, vrlo kratko to traje. Taj trenutak kada mi ne možemo kontrolisati bes. Ako unapred znamo da će to kraće trajati, mi ćemo biti sposobni da svoj bes kontrolišemo. To je pik jedan koji prođe za par minuta. Složit ćete se da ovo o čemu je kolega pričao kada se desi neka smrt u porodici i ostalo, zaista teško kontrolisati emociju u tim trenucima i velika većina mladih ne uspe da se izbori sa tim. Jeste, mislim da je mladi kolega dao jedan zdrav način za rešavanje, a to je sagledavanje. Da mi izađemo iz tog uskog dela odnosa gubitka, nego da sagledamo celinu postojanja, našeg rađanja, života, smrti i tako dalje. Naravno što smo vezani za nekoga, bol će biti snažna i bol je normalna i ne treba je stavljati po tepih, ono što ste rekli na početku, nego treba o njoj razgovarati da bi se zaista za nekih
desetine dana ili pola godine, godinu dana, njih prihvatili čitav taj gubitak. Zavisnosti, naravno, težine gubitka. Ali izaći iz sebe, sagledati celinu i napraviti jednu analizu svega. Normalizovati gubitak. Da je gubitak nešto što će nas pratiti čitav naš život. Najveći problem je što su se studenti najčešće srame tog osjećaja. Srame se zašto su besni, srame se boli. Pa njima je najveći problem i da se obrate nekom stručnom licu. Pa najčešće pribegavaju samoinicijativno, pribegavaju psihijatrijskoj terapiji, tačnije antidepresivima. I poznajem veliki broj svojih kolega koji na taj način kanališu prekomerne emocije terapijom. Jeste. Naravno, nekada farmakoterapija može pomoći, ali ono što je u stvari vrlo važno je da naučimo da se otvaramo, da razgovaramo, da iznesemo svoje emocije, da ih ne potiskujemo. Mi smo društvo koji nismo još uvijek naučili da komuniciramo. Nekada ne možemo probiti tu granicu jer mislimo da je taj drugi savršen i da se to njemu ne dešava. Međutim, recimo u grupnom procesu, grupne psihoterapije, kada ljudi krenu da se otvaraju i svako nađe sebe u tome, onda shvati da to što on doživljava nije ništa posebno, da to doživljaju 80% populacije, ali mi to krijemo. I većina psiholoških problema su vezana baš za to, da ne ispoljavamo svoje emocije, da ne bismo stvorili lošu sliku o sebi. A u stvari tada i stvaramo lošu sliku o sebi jer ne uspemo da se otvorimo. Njeno ime je Selka i verujemo da je na njenom putu bilo mnogo emocionalnih, ali i naučnih roller coastera, što je svakako doprinalo njenom uspehu. Gledamo rubriku. Nagrada za najboljeg mladog istraživača za oblast društvenih i humanističkih nauka koju dodeljuje Filozofski fakultet u Novom Sadu i jednom godišnje pripala je Selki Sadiković, doktorki psihologije. Moj istraživački put je u stvari tekao od mog matičnog odseka za psihologiju i Centra za behavioralnu genetiku koji je u sklopu Filozofskog fakulteta. Ja tamo radim kao istraživač i mi sprovodimo prvu blizanačku studiju u zemlji. Tako da, u stvari, taj neki moj istraživački put odnosio se na ispitivanje genskih i sredinskih osnova nekih psiholoških fenomena. Mi smo u okviru tima osnovali prvi registar blizanaca u zemlji, koji danas broji negdje oko 1600 blizanačkih parova i njihovih porodica. Dakle, informacija o parovima i njihovim porodicama, kako blizanačkih parova dece, tako i odraslih. I to je također jedan, da kažem, od velikih uspeha, mogu reći slobodno i sebe i svog tima, koji je ušao u stvari u ovu nagradu. Ja sam, pored toga što sam psihološkinja i omladinska radnica, i tokom svog nekog praktičnog rada sa mladima sam zajedno sa kolegom koji je glumac razvijala jednu metodologiju, odnosno tehnike dramske tehnike u socijalnom obrazovanju, eto tako nekako da nazovem, i u omladinskom radu. Tako da smo mi u stvari putem pozorišta razgovarali sa mladima na različite teme i to je nešto što je, na primjer, Komisiju za dodelu nagrade jako interesovalo. Bilo im je interesantno jer nije, da kažem, svakidašnje. Pored toga što mi imamo multidisciplinarni tim, ja sam do sada u svom radu negde sarađivala sa naučnicima, istraživačima, sa King's College-a u Londonu, Univerziteta u Bielefeldu iz Nemačke, tako da to je jedan zaista veliki tim i eto imam tu sreću da kažem da mogu da učim od najboljih. Čestitamo izuzetnoj mladoj naučnici na njenim uspesima i motivišemo i vas, dragi studenti, da uvek sledite svoje snove kako biste ostvarili najveće ciljeve. Pratite Akademac, govorimo o emocionalnom roller coasteru. Aleksandre, apropo ovog istraživanja, koliko su uopšte ta istraživanja bitna za taj svijet emocije i koliko su one u stvari do sada i neistražene? Da, ovo je fantastično zaista da se uključi jedan tim, da se i genetičar uključi i da se na blizancima na kojima je vrlo zahvalno istraživati, jer oni imaju isti genetski sadržaj i da se vidi u stvari na koji način se dalje neki emocionalni procesi razvijaju. Vrlo je važno zato što sve to što se radi se može posle primeniti u praksi, u psihoterapiji. Dakle, ima svoju konkretnu posljedicu. Nije samo nauka zarad nauke. I mislim da je nama sve
više potrebno da se baš bavimo učenjem na koji način da svoje emocije kontrolišemo. Živimo u svetu koji je vrlo brz, koji je vrlo stresan, u kojem jedino možemo opstati ako se upoznamo sa sobom prvo i ako se upoznamo sa svojim neprijateljima, svojom okolinom, da vidimo kako mi možemo da uskladimo svoj racionalno-emotivni tok, kako bismo postali mudri i uspeli da uspostavimo ono što je cilj čovekov, jeste da razvija svoje potencijale s jedne strane i da puninu tih svojih potencijala ostvaruje u socijalnom kontekstu, druženju, partnerskom odnosu i na kraju stvaranje novih života kroz vaspitavanje novih generacija. I ako bismo imali 1000 ljudi ili parova koji bi bili edukovani u mnogom smislu, bismo imali i bolje generacije. Dakle, što više znanja i primjene tog znanja, imat ćemo bolje društvo. Zato svaka čast koleginici na ovako divnom istraživanju. Iskoristit ću priliku da citiram Oskara Wilda koji je rekao: samo plitkim ljudima treba po nekoliko godina da prebole neki osjećaj. Čovek koji gospodari sobom može isto tako brzo učiniti kraj svoje patnji kao što može pronaći neko novo uživanje. On je također i dodao: ja se neću na milost i nemilost predati svojim čustvima, ja hoću njima služiti, pomoću njih uživati i njima gospodariti. Verujemo da će se kolege složiti da je ovo zaista teško. Kako da ne? Mislim da što nam je repertoar kognitivni manji, suženiji, to je mogućnost kontrole emocija i razumevanje svog emocionalnog ispada, na primjer, slabiji. Tako da što više širimo spoznaju sebe, drugih, mehanizama na koji mi možemo da uspostavimo jednu ravnotežu koju ćemo mi ispoljavati svoje emocije na način na koji će to prijeti našem biću, a sa druge strane vezivati se za drugog na jedan zdrav način. Najsnažnija emocionalna, celovita vezano su partnerski odnosi. Ako partnerski odnos razvijate tako što ste oboje utemeljeni u vrlo čvrstim temeljima i ne zasnivate na emocionalnim nedostacima i potrebama koji prevazilaze zdravo, vi ćete imati jedan savršen bračni odnos. Zato što ćete uspjeti kao zrele ličnosti koje su emocionalno i racionalno uravnotežene, da razmenjujete svoje sadržaje i da ne oslanjajući se emocionalno drugog, dakle nemajući taj odnos, često mešamo ljubav sa preemotivnošću po znacima navoda, u stvari željom za posjedovanje drugog, za gradnju identiteta na drugom, za uslovljavanjima i tako dalje. To su nezdravi emocionalni kontakti. Dakle, zrela ličnost je ona koja može postojati po sebi, ali ne može postojati bez zdrave zajednice sa drugim. Evo, na primjer, Anja, želeo bih da te pitam kako je tvoje mišljenje kada je u pitanju ljubav i ta emocija? Pre svega, ne bih mogla da nazovem ljubav emocijom, zato što je ljubav po meni sklop više emocija. I generalno psiholozi nisu sigurni po pitanju ljubavi, da li se, zato što se često, na primjer, u društvu ljubav poistovećuje sa patnjom ili se ljubav poistovećuje sa tugom. Sve prave ljubavi su tužne, sigurno vam je poznat taj stih. Tako da ne bih mogla da nazovem ljubav emocijom, zato što pre svega zbog trajanja, jer ljubav nije kratkog roka, a emocija samo po sebi jako kratko traje. Tako da je ljubav pre svega trajanje i to je odvaja od same emocije. Hvala ti na ovakvom divnom odgovoru. A koliko je zapravo, Aleksandre, tanka ta linija između produbljenja i rešenja problema koja može stvoriti i depresiju? Da, depresija je jedno posebno stanje koje ima raznoliku uzročnost, etiologiju. Jedno od suštinskih stanja depresije koje često mi mešamo sa stanjem siromaštva i posljedicom socijalne nemaštine. Često mešamo tugu zato što neko nešto ne ima, nije postigao i tako dalje. Međutim, prava depresija se nekad može definisati ako imamo sve i onda kad imamo sve bazično obezbeđeno, mi ne znamo šta će sa sobom.
mi se u potpunosti zakočimo. Tako da tu nastaje taj moment egzistencijalnog vakuma kada je neka naše nezadovoljstvo i agresija usmjereno ka nama unutra. I ono nas se zakoči. Ne možemo da razmišljamo, socijalni kontakti prestaju, ne možemo da se pokrenemo, ne želimo da radimo, da učimo, da sve gubi smisao i tako dalje. Tako da recimo u tim krajnjim depresivnim situacijama farmakoterapija itekako pomaže jer ona uspe da nas negde uravnoteži pa da kroz psihoterapiju, koji je jedan dugotrajan proces, uspostavimo ponovo emocionalnu težu sa sobom. Dakle, to je jedna predaja pred smislom, odnosno pred besmislem, predaja pred nemogućnošću da kontrolišemo svoje emocije, kao kad životinju napadne zver. Šta radi? Ona se ukoči. To je taj mehanizam da me zver ne pojede. I nekad se mi tako izolujemo, učaurimo se. Ali to može da bude i šansa. Depresija može da bude šansa za dalji razvoj. Tako da depresiju uvek treba gledati kao na šansu, kao na krizu iz koje će iz onog ružnog one gusenice izrasti jedan prelep leptir. Svaka kriza je potrebna da bismo napredovali. Bez krize, emocionalne tuge, nema ni razvoja. Svakako. Dragi studenti, da li ste se vi možda našli u sličnim situacijama i kako vi uspevate da izađete na kraj sa depresijom? Evo, kolega ima... Ja sam htela da repliciram. Slobodno. Htela sam da vas pitam, ali zbog čega je onda depresija stanje sramote kod mladih ljudi? Zbog čega se oni stide obratiti stručnom licu? Stigma, uopšte etiketiranja i oblačenje modela psihijatrijskih i psiholoških dijagnoza je prisutna iz neznanja. Dakle, mislim da bi misija kolega psihologa i psihijatara bila ta da često se studentima obraća kroz razne tribine, ali možda čak i razne pamflete, da kao što idemo kod zubara, kao što se brinemo u teretani za svoju fizičku higijenu, tako treba da se obratimo nekome drugom, makar i nemali neki problem, nego ne možemo sami sebe razvijati. Čitava istorija čovječanstva, kad vidimo kako su se razvijali, pa ima nekog učitelja, nekog pametnijeg filozofa, filozof imao, pa je s njim diskutovao. Tako da obratiti se drugome znači hrabrost, a kukavičluk je pobeći iz te situacije zarad socijalne osude. Znači, budimo hrabri da bismo se borili za sebe, izađemo iz sebe, priznajemo problem, jer već kada priznamo problem, mi smo na pola puti da ga rešimo. Dokle god ga potiskujemo, mi ga nikada nećemo rešiti, jer niko ne može umjesto nas. Psiholog ne rešava problem umjesto nas, on nam pomaže da mi nađemo svoje potencijale. Ja mislim da je za nas mlade ovaj moment kada smo malo izolovani jedni od drugih veoma težak, ali opet svi nekako to trude se da prebrode na svoj način. Isto tako, kao što ste vi rekli, živimo u vrlo brzom vremenu, sve je lako dostupno. Ako je već tako sve lako dostupno, postoje razni besplatni telefoni koje možete u bilo koje doba dana i noći pozvati, anonimno se prijaviti šta je vaš problem, podeliti sa nekim. Oni će vam vrlo rado pomoći i kao što ste vi rekli, kao što neko ide kod zubara, tako mi treba da idemo kod psihologa. Niko ne treba na svoju ruku da pokuša sam sebe. Ako imaš problem, ne znaš kako da se izboriš sa njim, obrati se nekom ko je stručan za to. Nemoj da sebe samo što više uvodiš u taj problem, nego ako imaš problem, pokušaj da ga rešiš. I nije sramota rešiti svoj problem. I vi ste rekli u krajnjem slučaju ti farmakologija može kao ti lekovi. Isto tako mislim da treba napomenuti da ne trebaju mladi na svoju ruku. Ja sam prisutan bio mali milion primjera gde mladi sami na svoju ruku uzimaju lekove koji su antidepresivi, koji su sedativi i slično tome. To uopšte nije dobro, realno, ako tako govorim. Nikako nije dobro. Psihijatar je taj koji na osnovu dijagnoze daje lekove koji su nam pomoćno sredstvo da bismo radili na sebi. Znači, sama farmakoterapija ne rešava problem. Ona nam pomaže da možemo da rešimo problem. Ovo je svakako bio jedan divan zaključak za kraj emisije, a mi, nažalost, moramo da privedemo kraju ovu emisiju. Tako da, dragi kolege i dragi svi koji nas pratite, emocije su tokom evolucije uvek nalazile svoje mesto u društvu. Tako je, naše emocije itekako imaju svoju svrhu. Samo ako obratimo pažnju na njih i pametno ih obradimo, obezbedit će nam rast i razvoj. Do sledećeg viđenja, pozdrav!